Pitanja od vitalnog interesa za opstanak srpskog naroda nisu samo pitanja koja se učestalo postavljaju unutar srpskog naroda u granicama Srbije, već i među velikim brojem naših ljudi, kako u okruženju, a znamo da teret neizvesnosti prilično pritiska i naše ljude u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, da li je potrebno posebno pominjati Kosovo i Metohiju i neke druge krajeve u neposrednom okruženju Srbije, ali je pitanje od vitalnih interesa srpskog naroda zastupljeno i među mnogim ljudima u srpskoj dijaspori. Koliko je ona zastupljena u našem društvenom životu, koliko smo upoznati sa načinom na koji se ona organizuje, sa njenim stavovima, danas razgovaramo sa našim gostom, Draganom Stanojevićem, kojem želim dobar dan. Dobar dan i pomaže Bog. Gospodine Stanojeviću, bili ste u prilici da se zateknete u jednom trenutku na mestu predsjednika Skupštine dijaspore, ustanove koja je mnogo obećavala, mnogo nagoveštavala i već u samom startu je bilo vidljivo da su njeni potencijali i mogućnosti uticaja na unutrašnje prilike i neprilike u Srbiji veliki. Međutim, to nije potrajalo. Da, moram priznati da je, znači, u onoj prethodnoj vlasti, žutoj takozvanoj, bio izglasan taj zakon o dijaspori, koji je u sebe uključio i formiranje Skupštine kao najvećeg predstavničkog tijela srpskog rasejanja. Ta Skupština je imala, kako bih rekao, dobre namere, dobre ingerencije, međutim, samim zakonom oni su faktički naše okvire aktivnosti sveli, kako bi rekao narod, kao ovce u tor. Znači, zakon imate, ali su vam rekli kao u ovu sobicu, znači tu su vas smestili i sad vi odavde trebate da trgujete, da uvozite, da izvozite i tako dalje. Znači, oni su vam u startu samo prividno dali mogućnost da se vi samo organizujete i da vi budete neki faktor. Onda kad se ta skupština formirala, postojali, to su, znači kako to funkcioniše, ovo govorim zbog ljudi koji ne znaju, zbog dijaspore, znači postoji propisano zakonom iz svake države koliko imate delegata. Ti delegati se biraju na bazi, znači, postojećih organizacija ili poznatih ljudi u tim državama. Da li je to Nemačka, Austrija, Amerika, nije bitno. Oni imaju svoje saveze, imaju svoje udruženja i oni obavljaju taj izbor. I onda oni kažu, mi želimo da, mi šaljemo 2 svoja delegata koji će biti u sklopu te skupštine naši predstavnici. Ti ljudi su dolazili. Međutim, u samom startu, naravno da su prioritete su davali ljudi koji su bili oko ambasada, oko ambasadora, koji su bili, ajde da kažem, poželjni za političku strukturu, mada ne mogu da kažem da su kompletno upravljali svim procesom, ali su pokušaji bili konstantni. Pa su čak i mene pokušali da, iako ja imam jedinstveni koji je registrovao znači organizaciju sa međunarodnim statusom, znači međunarodna organizacija Srpske dijaspore u Euraziji. Znači, ja sam 2008. godine registrovao tu organizaciju i naravno kao takav sam morao da budem prihvaćen, međutim oni su pokušavali da na razne načine, zamislite kad je tim zakonom propisano da mi za cijel taj istok, znači ne znam, Rusija, Ukrajina, Belorusija i tako da imamo jedan mandat, dok iz nekih drugih država imate 4, 5, 6 i tako dalje. Znači, to je već bilo sve klasificirano onako kako njima odgovara. Šta se dalje dogodilo? Mi smo se okupili i ta se skupština se formirala i mi smo krenuli sa nekim aktivnostima. I onda su počeli da manipulišu sa određenim ljudima, sa upravom. Kad smo mi rešili da ozbiljno odradimo taj posao, ljudi su dolazili iz cijelog sveta. Znači, o svom trošku nas država ništa nije, niti nas je finansirala, niti nam je plaćala, niti je na bilo koji način. Znači, mi smo dobrovoljno to sve radili kao i uvek. I onda su oni pokušali da kroz neke projekte utiču na neke delegate, na neke saveze, da bi oni, znate, mi ćemo vam dati projekat, a projekat podrazumijeva, nisu to neke pare, 2, 3, 4, 5 hiljada eura maksimum, mislim na nivou onoga što se radi u dijaspori, to je sitna suma, ali bitno je da su oni našli način i model da utiču na te ljude. I šta se dalje dešava? Dalje dijaspora kreće, mi se stvarno za toliki period godina se sakupilo mnogo pitanja i mi počinjemo da ih rešavamo. Jedno drugo, šta se događa? I mi prvo počinjemo da menjamo zakon o dijaspori.
I onda, to je cijel proces, naravno, mi zasjedamo u skupštini našoj, trudimo se mjesecima da te zakone spojimo, da to ubacimo i tako dalje. I kad smo mi to sve pripremili, mi to izglasamo i to automatski mora da ide na razmatranje u skupštinu, usvajanje ili ne usvajanje, jeli? I mi vidimo počinje blokada. Onda se mi reorganizujemo, donese se odluka da se smeni prvi predsjednik i onda izaberu mene opet sasvim slučajno jer sam ja jedini bio sa istoka, ali pošto sam ja bio u nekim kampanjama predsjedničkim i ranije, mislim na Rusiju i dugo sam što se tiče dijaspore, znači u toj temi kao ekspert i imam odnose sa dijasporama sveta, Jermenima, Rusima, Jevrejima i tako dalje i stvorio sam tu organizaciju na bazi njihovih tih struktura, odnosno kako su se oni organizovani, i onda su oni mene izabrali. I onda smo mi krenuli, naravno kao nezavisno tijelo i samo odjedanputa vidiš, blokada s jedne, druge, treće strane i dolazimo do toga da kroz godinu dana ja više ni skupštinu ne mogu da sazovem, skupštinu nam ne daju, ja šaljem dopise predsjedniku države, premijeru, predsjednicu skupštine, znači potpuno ignorisanje, znači ne dozvoljavaju, jer su shvatili da dijaspora kreće, ume, zna i može. I onda su rešili bolje da mi, pošto ne možemo više da upravljamo sa izborom, onda bolje da ih sprečimo u njihovom delovanju. I tako smo došli do toga da, znači, ta skupština nije više funkcionalna, nismo mogli da odradimo ništa, ne zato što smo bili nesposobni, nego čak i ono što je odrađeno, oni nisu usvojili i jednostavno su nas zablokirali. Čini mi se da to zapravo ukazuje na potpuno ignorisanje vrlo značajnih istorijskih činjenica, koje govore o tome da su Srbi u veoma teškim vremenima umeli još kako da se oslone na svoje ljude koji su živjeli širom sveta, koji su u tom trenutku imali veći ili manji uticaj u svojim zemljama, u zemljama u kojima su se zaticali. Do dana danas mi na svetskoj sceni možda nemamo ljude kakvi su bili Nikola Tesla ili Mihajlo Pupin, za koje znamo kakav su uticaj imali na širu javnost u zemljama u kojima su živjeli, ali isto tako znamo da naša dijaspora, slobodno mogu reći, ma i naši pečalbari, tamo gde žive kao ljudi koji uživaju puno poverenje i poštovanje društvene zajednice u kojoj se zatiču, da su to vredni ljudi, ljudi koji zaslužuju svako poštovanje. Umesto da se koriste njihova iskustva, saznanja, mogućnost povezivanja tamo na terenu u zemljama koje nam inače nisu mnogo naklonjene, mi se potpuno lišavamo tog logističkog pokreta koji nam se nudi. Apsolutno. Nevjerovatno je da su to ljudi koji su otišli u druge države. Različiti su naravno razlozi, imate i oni koji su privremeno, imate i politički, imate oni koji su u različitim, znači tim generacijama odlazili i tako dalje, ali je činjenica jedna da je većina njih uspjela u tim državama da dokaže svoje kvalitete, svoje vrijednosti i tako dalje. Mi imamo ljude koji su rukovodećim mjestima u bankarskim sistemima, u međunarodnim kompanijama, internacionalnim kompanijama, organizacijama, koji imaju svoj privatni uspješan biznis u jednoj, drugoj, trećoj, 10. državi i tako dalje, koji su novinari, koji imaju politički uticaj. Naravno, ne možemo svugde govoriti i naši vlasti često govore kao nema dijaspora nikakav uticaj u političkom sistemu i tako dalje, iako sada imamo i u Austriji, ne samo tamo, imamo mnogo država ljudi koji su u okruženju nekih političkih lidera tih država. Evo, recimo kao jedan primjer, u svoje vrijeme sjećam se, ja sam bio u Kijevu, u Ukrajini, i pošto sam ja imao lepu saradnju sa vlastima, naravno i sa ministrom spoljnih poslova, i dobio informaciju kako naše ministarstvo pokušava da napravi kontakt sa ministrom spoljnih poslova. To ide protokol, naravno i tako dalje, i onda ovi dogovaraju da jedan od pomoćnika ili zamjenika primi nekoga iz naše delegacije u tom momentu kad ja sa ministrom sjedim na večeri. Zašto? Stvarno ću da kažem. Znači, država ne želi, ne zna da koristi potencijal, niti da prepozna potencijal ljudi koji imaju tamo. Ja sam ceo život kroz tu narodnu diplomatiju delovao kako u Rusiji, tako u Ukrajini, a imate naših ljudi i u drugim državama. Neko je kroz medije, naravno kao što sam ja imao kroz medije uticaj, i mi smo kroz te medije menjali svijet. U stvari, realno,
Mi smo daleko veći i bolji ambasadori od bilo koje strukture ambasadora. I znate li, ja sam isto imao slučaj kada jedan od novih ambasadora koji je došao i on postavlja pitanje gdje god dođe, u koju dođe u ministarstvo, njega pitaju, mi znamo Dragana, kako on? I onda on kaže, pa čekaj, ko je ovdje ambasador? Ja ili, kaže, Stanojević. On ne može da shvati da je on jučer stigao, da sam ja tu 20 godina i da sam ja pustio korenje u tom sistemu i da je prosto, ne treba se boriš protiv toga, nego da pomogneš. I vi imate taj primjer da naši ljudi u cijelom svijetu, koji su od nekog značaja, uticaja i tako dalje, mnogi su ignorisani u tim ambasadama, mnogi su ignorisani od države, jer su uvijek biraju neki koji su podobni, a ne oni koji su vredni i koji mnogo znači. Dakle, dijaspora je bila veliki ambasador uvijek, posebno u ona najteža vremena kad su nas bombardovali i tako dalje. Mi smo i politički, i medijski, i humanitarno djelovali. Znači, naravno da su ogromne humanitarne akcije bile organizovane sa strane dijaspore. Međutim, dijaspora je uvijek bila prevarena od svih vlasti, uvijek se o njoj govorilo. Uvijek su postojali neki pokreti ili političke stranke, svi su govorili, dijaspora i na tome se to samo bile deklaracije, jer realno dijaspora danas je u najgorem u stvari stanju što se tiče odnosa države i nas, nego što je to bilo u nekom ranijem periodu, ali ona nikad nije bila dobra, pa ne možemo sada reći da li je to baš sad najgore ili je to bilo i ranije. I to je razlog bio da se mi kao dijaspora, da se još vratim, mi imamo znači ljude koji su uspješni ekonomisti, koji su uspješni pravnici, koji su uspješni u svojim stručnim sferama, koji su, nije im prvo radno mjesto ministarsko kao što se to dešava u Srbiji. To su ljudi koji su se dokazali u svijetu, koji su u partnerskim kompanijama najvećih pravnih kompanija u Evropi, u svijetu i tako dalje, ili drugih, nije bitno. Ja kažem, nedavno smo sedeli, razgovarali, smejali smo se, kažem, mi imamo garnituru naših sposobnih, dokazanih znači, ljudi, struke u svijetu da možemo u roku od 24 sata da kompletnu strukturu vlasti Srbije i ministara promenimo sa ljudima koji znaju svoju struku. Ako je to ekonomista, da je to dokazani ekonomista, ako je to pravnik, da je dokazani pravnik, a ne oni koji su podobni, koji su politički vojnici i koji u stvari služe sistemu, a ne državi i ne narodu. Gospodine Stanojeviću, prevladava utisak, bez ikakve dileme, vrlo sumnjiv, da su ljudi koji odu iz Srbije, kao prvo, vrlo srećni zbog toga što su dobili priliku za tako nešto i da vrlo brzo postaju zaokupljeni sopstvenom egzistencijom, prilično ravnodušni prema svom poreklu, prema svojoj zemlji i prema svom narodu. Na mnogim primjerima smo vidjeli da to nije tako. Naravno da nije. To je, pazite, postoji određeni broj naravno, to je. Imate jedne, kažu, ma šta me briga šta se dešava u Srbiji, ja sam ovamo i tako. Ali to je stvarno retkost i ljudi koji su tamo otišli, to je nevjerojatno, pa to je moj primjer. Nikad se nisam bavio politikom, nikada nisam razmišljao da ću da radim to što sam tamo radio, ali kad sam otišao tamo i što ste dalje, više imate tu potrebu, budi se, znate, vi sanjate svoj kraj, vi sanjate svoju Srbiju, vi sanjate tu zemlju, znate. I onda jednostavno počinje da te to boli, počinje, a time što tamo stičemo neki kapital, uticaj, mogućnosti i tako dalje i onda počinjemo da se animiramo šta možemo mi da pomognemo, na koji način i tako dalje. I onda to dobrovoljno i nesvjesno, nezavisno od neke institucije, ljudi se animiraju i počinju da pomažu. Međutim, ono što želim da kažem, vi znate da su doznake srpske dijaspore, one koje se prepoznaju, od 3 do 6 milijardi dolara godišnje. Pazite, imate znači negdje od 12 do 15% znači BDP, budžeta, ajde da kažem, državnog, su doznake koje šalje dijaspora. Međutim, to su samo one koje su prepoznate kroz bankarske sisteme, koje su kao doznake označene. Ali, recimo, primjer, imali ste u Rusiji 100.000 naših radnika koji su radili ove godine. I ako uzmete neke plate, procente koje su oni dobijali tamo, koje su dobijali ovdje i tako dalje, vi ćete doći do cifre. Ja mogu čak tu cifru da ukažem, ali ajde da se ne bavimo sad ciframa, to je preko milijarde svake godine koje dolaze samo sa prostora, ne znam, Rusije i tih tamo država okrene od naših firmi, od naših biznismena i od naših radnika koji su tamo radili. Nigdje to nije prepoznato kao doznaka, jer su ta sredstva na različite načine dolazile, ali ne kao doznake. Druga stvar,
Mnogi, kao i ja, imamo kartice platne koji su tamo, jel tako? I onda mi ovde te pare trošimo, pravljeći objekte, ne znam, kupujući ovo ili ono, pomagajući familiji, rodbini i tako dalje. I to su cifre i šestocifrene i sedmocifrene, jel? Ljudi koji su na takav način ovde donosili sredstva i ta sredstva opet nisu prepoznata. Ali, hoću da kažem, ta sredstva čuvaju u stvari socijalni mir. Mnogi postavljaju pitanje kako to da se u Srbiji živi neadekvatno plati i primanjima. Zato što niko ne razmišlja da su ta sredstva koja dolaze iz dijaspore, jer svako od nas ima nekoga tamo, u stvari nešto što ulazi u obrt, u prodavnicu, kod onoga što drži stovarište. To je sve ukupan kapital koji u ovoj državi plasira i on se transformiše. Neki kažu meni, znate, ja nisam osjetio te pare. Pa nisi ga osjetio direktno, ali si ga osjetio indirektno, jer ja sam poslao svojoj majci, ja sam dao sestri, ja sam napravio, ne znam, objekat za 100, 200, 300, 500 hiljada ili milion. Te su pare došle ovde, one su otišle na stovarište, u prodavnicu, one su otišle radnicima, ti radnici su hranili svoju porodicu. Tako da je taj krug mnogo širok. I u stvari, znači, smatramo da je dijaspora u stvari najveći i najstabilniji investitor, ako možemo da kažem investitor, pošto je ovo malo specifična tema, ali je to dijaspora u stvari čuva socijalni mir u ovoj državi, jer te pare, kad bi u jednom momentu mi svi prestali da te pare šaljemo, da trošimo i tako dalje, ja mislim da bi se onda dogodila humanitarna ekonomska katastrofa. Živimo u vremenu u kojem nas u mnogim situacijama gotovo neprijatno iznenađuju odnosi ili ti takozvane privilegije i pogodnosti koje strani kapital, strani investitori imaju u Srbiji. To su uslovi o kojima bi posebno mogli govoriti u mnogim emisijama, a da pri tome ne bismo mogli da damo precizan odgovor da li to zaista i u kolikoj meri koristi srpskom finansijskom privrednom sistemu, industrijskom ili bilo kom drugom. Smatrate li da bi na sličan način trebalo razmišljati o onome što bismo slobodno mogli nazvati zdravim kapitalom dijaspore, da se našim ljudima, za koje smo sigurni, makar u najvećem broju slučajeva, da prema svojoj zemlji gaje ipak iskrene emocije i da želju koju imaju da svojoj zemlji, svom kraju, svojoj porodici nešto učini, da ta želja takođe jeste iskrena, da bi dijaspori trebalo pružiti malo šire mogućnosti i u velikoj meri se osloniti upravo na taj kapital, pružiti joj priliku da kroz svoju zemlju i stečeni kapital tamo zarađuje i ovde u Srbiji. Onda ćemo da dođemo do ovoga, da ipak uđemo u ovu sljedeću temu koja je odgovor na sva ova pitanja koja postoje. Kad smo mi uvidjeli da ne postoji način da mi kroz te institucije nešto odradimo, mi smo rešili da odavno postoji ta potreba, ali smo ovaj put stvarno ozbiljno rešili da se organizujemo sami i da uđemo u društveno-politički život Srbije. Na koji način? Mi smo rešili da formiramo i formirali smo, zahvaljujući inicijativi određenog broja ljudi iz cijelog sveta, formirali smo pokret u Srbiji koji se zove ROD. U stvari to je pokret rodoljuba, otadžbine i dijaspore. Ali rod je nešto što je staroslovenski, to je nešto što je, mi čuvamo svoj rod, ovo je naša rodina, naše rodoljublje i tako dalje, znači to ima duboko i smisao. A zašto smo mi to rešili? Rešili smo da ne postoji drugi način, ja sam komunicirao sa mnogim političarima i svi su mi rekli otprilike ne postoji interes i da sad ne prenosim sve te detalje i onda smo mi rešili da se organizujemo sami. A kako smo se mi organizovali? Pošto shvatajući da će svaka stranka ili možda vlast pokušati da marginalizuje nas kao strukturu, mi smo se organizovali na bazi postojećih mandata, znači deo delegata koji su bili deo Skupštine, znači to su predstavnici iz različitih država, oni su postali suosnivači i drugi deo su bili ljudi koji su
predsjednici saveza, recimo Srpskog saveza, ne znam, u Austriji i drugim državama. Treći deo su ljudi koji su od integriteta, koji su poznati, koji su za dijasporu radili. Oni nisu u strukturama, nekim organizacijama, ali su kao pojedinci mnogo doprinijeli i tako dalje. I mi smo bukvalno ove nedelje dobili, znači, to rješenje i nas 16 su osnivači i u stvari preko 20 država predstavljaju ti ljudi. Mi imamo u okviru, znači, tog pokreta smo napravili, znači, toliku širinu da imate 10 savjeta. O tome možemo kasnije, ali zašto su ti savjeti? To su strukovni savjeti gdje bi naši ljudi iz rasejanja, svima, ovo je i apel, da se svi ljudi iz dijaspore javi. Ovo naravno nije samo priča dijaspore, ovdje je priča o svim rodovima i Srbije, ali sad akcentiramo pažnju na njima da se uključe, jer ćemo imati, ne znam, imamo ekonomski savjet za statusna pitanja, savjet za omladinu, sport, zdravlje i tako dalje. Znači, ljudi koji su dokazali u onim sredinama da kroz te, znači, savjete mogu da pokažu, da insistiraju, da predlože šta je to što mi možemo da uradimo, što bi mi kao pokret prezentovali narodu, prezentovali društvu, prezentovali političkim strankama, vladi, nije bitno, ali da su to ljudi koji mogu da se uključe i mi nećemo imati nikakve limite što se toga tiče, jer ovo stvarno jeste široki pokret, jer je cilj da mi napravimo najveći mogući konsenzus, koji je jako bitan ne samo zbog našeg legitimiteta, nego zbog budućnosti Srbije, jer mi kao dijaspora, želim ovo da kažem, mi nismo stranka koja traje od danas do sutra. Dijaspora je nešto što je večno kao što je i naš narod. Mi smo deo ovog naroda, to je 4-5 miliona ljudi koji su vani. Kada se dešavaju politički procesi koji se dešavaju u Srbiji, da li je neko nas kao deo srpskog naroda pitao o Kosovo, Metohiji, o NATO, o mnogim globalnim političkim pitanjima? Nije nas niko ništa pitao, je li tako? Ali smo mi deo tog naroda. Zašto je formiran pokret, da se vratim na početak? Zato što mi kroz njega želimo prvo da štitimo naše nacionalne interese, odnosno pomažemo onoliko koliko smo mi u mogućnosti, teritorijalni integritet, tradicionalne vrednosti naše porodice. Zato što je to strašno veliki problem. Mi želimo da predstavljamo interese našeg raseljanja. U kom kontekstu? Znači, imamo problem, ljudi ne mogu da dobiju državljanstva. Imamo problem gde čovjek živi, ima decu po 15-20 godina, a supruga ne može da mu dobije državljanstvo ili suprug. Imamo naše ljude koji su priznati u naučnim krugovima država, a ovdje ne mogu da nostrifikuju diplomu. Ja sam lično prolazio kroz to sve, kaže, po zakonu 2 mjeseca, godinu i po, 2, 3, možete da čekate da nostrifikujete. Državljanstvo stave u fioke i koristite privatne neke veze, ili negdje morate da stimulišete da bi neko dobio državljanstvo. Ovo je bruka prosto, to je neverovatno. Znači, naši ljudi koji su naši rodnom poreklom ili naše supruge koje su rodile decu sa kojima mi živimo, jer je zakon tako napravljen da morate da živite ovdje, pa kako ako živite? Znači, oni koji su tamo rodili našu decu i naša deca imaju 15-20 godina ili više, pa nije čak ni bitno koliko ima godina. Pa šta li nisu Srbi ili šta je u pitanju? Razumete? I oni vas teraju da vi non stop morate da imate probleme. I sad šta se dešava? Dolaze naši ljudi iz dijaspore, čekajte tamo, daj ovaj papir, daj onaj, i onda to postoji maltretiranje. Naravno, maltretiranje i oni koji su ovde, jer mi time moramo da nateramo administraciju da ona mora da reaguje profesionalno i brzo. Jer zato dobijaju pare. Vi kad dođete ovdje na šalter, ja sam to 1000 puta iskusio, vi kao da ste došli kod Boga, Gospoda, ili u crkvu, pa treba da se molite, pa treba da stojite mirno, pa da stojite u redu, pa vas onda izmaltretiraju, pa vam, znate, znači to nije niti profesionalizam, niti je to nešto, oni su naš servis, nismo mi njihov servis. Jer svi oni postoje za račun nas, za račun naših poreza, naših plata, onoga što mi doprinosimo u ovom društvu. I to mora da se transferiše od ovog najmanjeg činovnika do najvećeg. Znači, sljedeća stvar za dijasporu, što je jako bitno isto, mi želimo da napravimo taj ekonomski potencijal, odnosno da im napravimo uslove, jer je 1000 puta do sada dijaspora prevera. Evo, jedan od suosnivača našeg pokreta je čovjek uticajan koji je u Francuskoj, vidio je koji je biznismen, koji je doneo ovdje nekoliko miliona u Srbiju, recimo u Loznicu dole, da napravi jednu investiciju oko otprilike 4 miliona, mislim, ili 5. On 3 godine nije mogao da dobije dozvolu za to da bi pokrenuo taj biznis. I on je samo jedan od primjera. Pa čekajte, kako vi mislite da mi ovdje privučemo ljude iz dijaspore da oni investiraju kada ste na svakom koraku je mito, korupcija, procenti, dajte meni, dajte ovo. Znači, niko ne razmišlja o interesu društva. Ja shvatam da svak
neki svoj interes traži. Ali ovdje je to prevazišlo sve. Ako niste u partiji, ako niste u vladajućoj stranci, vi nemate nikakva prava. Mislim, imate vi prava, ali oni drže ovdje, znači, ako krenut ćete u investiciju, zaposli mi ovoga, daj ovoga, ali to su opet sve porodični i stranački prioriteti i nigdje nema države. Mi treba da radimo na tome, da obezbedimo, da napravimo projekte, da nateramo državu da usvoji zakone koji bi garantovali i koji bi olakšavali i privlačili naše investitore, odnosno ljude iz dijaspore. Pa vi vidite, dole imate Turci dolaze, ovi oni, pazite, ja svakog investitora, ja ga cijenim i poštujem. Međutim, dajte nama te uslove koje date. Pa upravo to sam vas i pitao. Tim pre, jer mnogi naši ljudi koji se bave ozbiljnim poslom, bilo gde da žive, su ljudi koji su utemeljeni u dobrom iskustvu tamošnjeg tržišta, poslovnim iskustvima, sa dobrim poslovnim vezama, što samo znači, ako bi, nije grubo reći, jedno svoje istureno odeljenje napravio u rodnom kraju, gde bi zaposlio ljude iz svog zavičaja, on bi momentalno proizvodnju tih kapaciteta, šta god da je u pitanju, imao potpuno razvijeno tržište i mesto gde bi mogao da plasira. Ako bismo napravili mrežu takvih ljudi, što objektivno postoji kao realna mogućnost, vi ne biste morali da razmišljate o tome šta ćemo sa onim što smo stvorili, kako to plasirati na tržište Evropske unije, Istoka ili tome slično. Potpuno se svesno, i rekao bih čak onako zlonamerno, tendenciozno ignoriše ta perspektivna mogućnost. Apsolutno je tako. Rekao sam vam već nekoliko primjera, ali mi smo i napravili ovaj pokret rod, odnosno objedinili dijasporu i ljude koji će biti odavde da bi realizovali upravo te projekte, da bi mi pomagali u stvari realizaciju tih projekata, jer vidimo da je država gluva, da su činovnici još gluvlji, odnosno još više su zainteresovani i onda ne možete da realizujete projekte iako su potencijali ogromni. Ono što želim da kažem, mi koji smo se organizovali tu, mi smo povratnici već, znači najveći dio ovih ljudi mi smo se povratili ovdje sa nekim kapitalom, znanjem, vezama, iskustvom i tako dalje. Sva naša dijaspora isto tako. Oni imaju ogromna iskustva i znanja. Ne mora sve da se pretapa u novac. Jer znanja koje mi imamo tamo, koja su stečena, su znanja koja ovdje ne postoje ili nisu realizovana do potpune mere ili nisu date mogućnosti i tako dalje. Tako da mi moramo da obezbedimo i mladima, posebno mladima, da obezbedimo uslove da oni mogu da se realizuju. Mi želimo da tu administraciju pokrenemo, da ona mora da radi onako kako u interesu država, a ne u svom ličnom interesu. I čak ćemo otkrivati, mi po našem statutu smo ubacili isto da ćemo da se i mi borimo protiv sistema korupcije, jer je on prosto rak rana ovog društva, odnosno privrede. I borit ćemo se čak i protiv tog stranačkog, jer vi imate danas desetine hiljada ljudi koji su stranački vojnici, oni su svi privremeno na radu. Mi to sa strane, kad smo počeli da izučavamo sistem, nismo mi ti koji želimo da kritikujemo samo, ne, mi ćemo da utičemo i da popravljamo tu situaciju. Ali prosto smo šokirani. Tim pre jer dolazite iz zemalja u kojima postoji veoma razrađen i efikasan sistem u borbi protiv toga o čemu govorite, u borbi protiv tih privilegija koje urušavaju društvo unutar samog sebe. Nažalost, živimo u vremenu u kojem se vapi za usvajanjem tuđih i stranih iskustava, a da pritom niko ta zaista korisna iskustva ovde ne želi da primeni. Apsolutno. Na šta ja želim još da obratim pažnju. Malo je to geopolitičko pitanje, ali mi smo pozvani isto da budemo deo toga. Vi vidite šta se dešava, danas je situacija takva postala da ljudi biraju pol. Znači, mi anuliramo ono što je priroda dala. Ljudi biraju pol. Ljudi menjaju organe. Danas vas teraju da vakcinišete decu, pritom ne znate iz čega je vakcina, ne znate ko stoji iza nje, ne znate njen sadržaj i ne znate koje su posljedice. Nemate garanciju. Mislim, kakva garancija da mi se dete razboli, ne treba mi nikakve, ali ako već govorimo o tome, hoću da kažem, vi imate danas prioritet u nekim tobož pravima.
pravima koje su u većini svoja nastrana prava. Znači, pravo je da jedan jednopolni ili istopolni porodica usvoji dete koje je oteto od neke porodice jer ga ona nije vakcinisala. Razumijete vi dok to ide? Dalje, mi se pretvaramo svi u neke biorobote. Zašto postoji takva opasnost? I mi moramo da se suprotstavimo tome, jer su naše tradicionalne vrednosti, porodica, vera, svi su oni sada pod velikim pitanjem. Ovaj proces liberalizacije ja često nazivam da je to jedan novi totalitarni režim, jer nas on svodi da se gubi biće ljudsko, da se gubi karakter, da sve ono što je nastrano i van prirodno ili antiprirodno postaje norma u društvu. A to znači ono što smo mi napisali i u statutu, da mi moramo da se borimo za tradicionalne vrednosti, znači naše srpske vrednosti, opšte prihvaćene ljudske i civilizacijske vrednosti i tako dalje, da moramo štititi djecu, da moramo štititi to pravo. Čekajte, ako vi imate pravo da birate pol, iako vam je priroda opredelila to, pa zar nemam pravo da biram da li će moje dete da bude ubodeno sa virusom ovim ili onim ili ne znam ovom ili onom zaštitom? Dajte moje pravo da ja izaberem jer ja odgovaram za moje dete i moju porodicu, je li tako? To je jedan od segmenata. Naravno, u svakoj državi je to rečeno na drugi način, ali postoji opasnost da mi idemo sve više u taj proces globalizacije gdje se gubi ljudsko biće kao pojav. U tom pogledu naša dijaspora može veoma značajnu ulogu da odigra zbog činjenice da bi najvećem delu javnosti zapravo baš dijaspora mogla da dešifruje stvarni nivo vrednosti koje se nameću zapadnom čoveku. Tako je. S obzirom da najveći broj naših ljudi živi u zemljama zapada, da li je zapadne Evrope, Amerike, Australije ili ti negde drugde, nama se uniformni model nameće tog visoko razvijenog progresivnog sveta koji je dosegao izuzetne tehnološke nivoje i tome slično, pri čemu se ovo o čemu ste govorili, neposredan odnos prema čoveku i njegovom biću, ontološkom biću, tako svesno prećutkuje ili tendenciozno oblikuje da naš čovek to ne može da razume pored medija kakve imamo. Tu na tom nivou najneposredniji kontakt dijaspore sa našom javnošću može da bude od presudnog značaja da nam otklonite dileme oko toga kakav se vrednostni model tamo nameće. Bravo, to i jeste jedan od ciljeva, jer pazite, mi smo ljudi, većina njih živi u različitim državama, zapadnim, jeli? Tačno se zna šta je tamo pravilo, šta nije pravilo, tačno se zna šta je manipulacija, šta nije manipulacija. I ono što se nama ovde servira kao vrednosti Zapada, one odavno nisu već vrednosti na Zapadu. Ili su to globalni, kako bih rekao, uticajni sistemi koji jednostavno vrše operacije na svijesti ljudskoj i na njihovim vrednostima gdje se nešto što je, kažem, neprirodno stvara kao prirodno i kao potreba. I mi naravno smo pozvani da govorimo baš o tome, da štitimo te interese i tako dalje. Mi moramo da znači, svojim iskustvima i znanjima objasnimo ljudima i da damo pravilo izbora. Ne kažemo mi nemojte, ne, nego mi vam kažemo to funkcioniše ovako, naša su iskustva ovakva, a vi izaberite ono što je za vas prirodnije, što vam odgovara. Želim da napomenem još i to da mi ćemo imati kao pokret, znači poseban, kako bih rekao, posebnu saradnju i podršku, znači mladima, veteranima, vojnicima, to je vojsci koja je uvijek štitila Srbiju i srpske zemlje i tako dalje. Neverovatno je da vi imate ljude koji su ginuli za ovu zemlju i da su oni odbačeni. Ja znam kako funkcionišu veterani, recimo u Rusiji, kako su oni ispoštovani, kako ih država štiti, kako im pomažu i tako dalje, a da su ovdje veterani na najnižem jednom, ne govorim samo o veteranima, nego i o invalidima i tako dalje. I jedan od naših prioriteta jeste, mi vodimo sada razgovore, mi nismo ni jednu političku stranku podržali, niti nekakav pokret i tako dalje, ali ćemo podržavati sve ono što je narodno. A smatramo da je i vojska narodna, kao što je i narod, i upravo sada razgovaramo sa predsjednikom sindikata vojnog, jer mi želimo da podržimo na različite načine, jer naša vojska je ta koja nas brani. I oni su uvijek bile žrtva svih tih političkih i globalnih procesa.
Dalje, želimo da podržimo sve one vrijednosti, naravno imamo poseban odnos sa crkvom. I to nam je opet prioritet. Jedan evo recimo, mi ćemo sada negdje posle Uskrsa, imamo sada dogovor da će prva naša saborna sjednica biti održana u Gračanici. Znači mi želimo kao dijaspora, znači ne da nam kaže neko, ovi samo sede u Beograd, ne, mi ćemo da idemo dole i mi ćemo da održimo i da pošaljemo poruku tom narodu. Jedan od naših statutarnih ciljeva jeste obezbeđivanje povratka izbjeglim, rasejanim, protjeranim sa Kosova i Metohije, kao i zaštita našeg teritorijalnog integriteta i ne samo na Kosovu. Ono što je još bitno, što želim da kažem, mi ćemo kao rasejanje, kao dijaspora, morati da primimo učešće u ovim globalnim procesima koji se dešavaju vezano za Srbiju. Šta to znači? To znači da, ukoliko neko donosi odluku, nema veze koji je to politički sistem, mi, ako nismo učesnici te odluke, ta odluka ne može biti legalna. Naravno. Ona će biti osporena kad tad. Mi ćemo sve naše deklaracije koje budemo donosili, ona će ići po cijelom svetu. Naravno, uvek postoje ljudi kažu, pa nikad čuo nisam za Draga, nikad... Evo mi sada, ja svakog pozivam da dođu da se uključe. Mi ćemo poslati po cijelom svijetu deklaraciju koja će biti jako bitna za našu budućnost, za našu istoriju, jel tako? Znači mi moramo da damo svoj odgovor. Sutra će naša deca porastu i kažu, čekaj, kad se raspadala država, kad se raspadala, ne znam, Kosova Metohija, ne znam, Rašku, ne znam, Vojvodinu, ne znam, da ne govorim, jeli, gdje postoje opasnosti, jeli? A gdje ste vi naši roditelji bili? Šta ste vi uradili? Šta ste uradili? Tako je. Koje je vaš učeš? Pa znate, mi nismo mogli ništa da uradimo. Pa ne, pokaži mi trag koji si ostavio. Znači, jer taj trag koji mi budemo ostavili, mi smo deo srpskog naroda, mi smo Srbi koji žive 4-5 miliona nas je u svetu. Pa kako to da nas niko ne pita i ko je taj koji će smatrati da je legalno nešto što nije, u čemu mi nismo učestvovali? A neka narod kapira o čemu ja pričam, ali to su duboko i bitne stvari koje nisu ni na godinu, ni dvije, nego na 50, na 100, na 200 godina. I još jedno ponavljam, mi kao dijaspora ćemo štititi srpske interese ne onako kako to stranke rade. Mnogi nas napadaju kao, znate, a ne možete vi u stranačkom sistemu, drugo trebaju vam velike pare i tako dalje. Nama ne trebaju pare, mi nećemo da kupujemo glasove, mi nećemo da kupujemo mandate, nama ne treba, mi nismo čak ni kao stranka registrovani. Želim da kažem da jesmo kao pokret i kao takvi ćemo funkcionisati i vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti. Ukoliko slučajno ne budemo ni kroz to mogli, onda ćemo biti prinuđeni da se organizujemo kao stranka. S tim što svjesni smo da nas vlast i partije ne vole, da ne žele da obezbede da mi glasamo, jedan od naših glavnih prioriteta jeste da se glasa elektronskim putem. Zašto danas glasovi dijaspore, to je negdje oko 5-6 hiljada glasova i to su uglavnom ljudi iz ambasade, oko ambasade i tako dalje. Zato što dijaspora ne može, ja kažem, navodim često primjer, vi imate u Rusiji, ja živim u Vladivostoku i da bih ja glasao, ja moram da dođem, da doletim u Moskvu, da se prijavim kao glasač, da se vratim, a onda ponovo dođem da bih glasao. Pa to je samo $3.000 koje ja treba da potrošim ili više plus minus. I tako ljudi u cijelom svijetu. Pa imate naše susjedne države, imate baltičke države koje imaju po automatizmu i poslanička mjesta za dijasporu, i pomoćnike, i imaju elektronski mogućnost glasanja. Naši ljudi na zapadu isto tako, oni dobijaju koverte, oni glasaju, pošalju svoj glas i tako dalje. Mi imamo način jedinstveni matični broj uvođeno u sistem. Mi ubacite, pošaljete svoj glas, u svakom momentu možete vidjeti da li je taj glas uračunat i gdje je on uračunat. I naravno, meni kažu ljudi koji su lideri ove države, kaže, pa da li si ti normalan, ko će to da vam da? Razumijete? Znači, da li smo mi, 4-5 miliona ljudi, normalni, što želimo da učestvujemo ili da pomognemo ovoj državi, da budemo deo, jer jesmo deo tog naroda. I da se pitamo što se toga tiče. Međutim, taj način glasanja, on bi naravno doveo do toga da bi tu bilo 100.000 glasova. A šta onda to znači? Onda ne može da se napravi koalicija, da se kupujemo, da se trgujemo, jer mogu da pokušaju mene da kupe koji sam ovdje, ali mene će sutra skinuti. Kako će oni da kupe sa 100 evra, sa 1000 evra ljude u dijaspori? Kako će da ih kupe sa radnim mjestom? Kako će da zaposla njegovu ljubavnicu? Kako će da daju diplomatski pasoš i tako dalje? Razumijete? Znači, mi smo jedna priča ozbiljna, koja bi trebala da ima jedan dobar kontinuitet, na nas ne mogu utjecati na taj način, mi nećemo djelovati kao stranke i zato mnogi oni rodoljubi koji su se razočarali, ovdje imate mnogo pokreta, patriota, ovo, ono i tako dalje, kroz vrijeme to se sve namiruje, nažalost. Sa nama se teško namiriti i to je osnovni problem vlasti. Postoji još jedan detalj, ukoliko mi dozvolite, priča koja se pojavljuje, zapravo jedan neodređen stav koji se pojavljuje kod ljudi
jasne nacionalne i patriotske orijentacije, iskrenih i časnih ljudi koji kada govore o tome kakav odnos treba zauzeti prema dijaspori kao prema celini i kao izdvojenom društveno-političkom tkivu srpskog naroda, mnogi postavljaju pitanje, s obzirom da očigledno ovdašnje političke strukture na vas ne mogu da ostvare uticaj, postoji li rizik da na priličan broj ljudi u dijaspori da se ostvari uticaj tamo, unutar zemalja koje nam očigledno nisu naklonjene, koje imaju svoje strateške ciljeve koji su potpuno različiti od vitalnih interesa srpskog naroda, i da li postoji rizik da se na taj način sa one strane, ako se već direktno ne može uticati na stanje u Srbiji, počne sa uticajem na dobar deo naše dijaspore? Ima li rizika zbog nečega takvog, zbog, da tako kažem, jednog dela verovatno prisutnih, ravnodušnih i odrođenih ljudi, naših ljudi u dijaspori? Znate kako, oni će, evo, prvo delovanje koje može da budu, recimo, pošto smo mi, eto tako, formirani, kako jesmo, i kažemo, i na ovaj način pozivam sve ljudi koji su u dijaspori, posebno naši ljudi, naravno i u Srbiji, povratnici, tako dalje, da se uključe. Nemamo limita, nismo politička stranka, znači ovo je za nas. Mi, ono što će oni da pokušaju jeste da nas marginalizuju. Ali, kako će da marginalizuju nekoga koji je dobio mandat u istoj ovoj skupštini, neko ko je predsjednik Saveza Srba, neko ko je dobio legitimitet kod tih ljudi tamo. Znači, to će biti jako teško, iako će oni to pokušati. Poenta nije u tome niti da se mi borimo protiv vlasti, niti je naša ambicija da uzmemo vlast. Ali je naša ambicija da utičemo na svaku vlast, prvo, da brine o našem rasejanju, drugo, da brine o našoj otadžbini, koja je za nas, mi živimo u drugim državama, mnogi smo se vratili, mnogi se neće nikad vratiti, ali od toga ja nisam niti manje Srbin, niti manje volim ovu svoju otadžbinu. I mi ćemo imati strateške ciljeve koji će njima, naravno, i odluke koje će njima verovatno smetati u nekom određenom političkom momentu. Međutim, ja hoću da vam kažem da će postojati obratni proces od onoga što ste vi naveli. A znate koji? Ako naše vlasti, bilo koje, slušaju samo ono što se kaže u Briselu, pa mi ćemo formirati delegaciju dijaspore koja će svako jutro na vrata u Briselu kuckati. Mi smo ti i ti, molim vas po vašim standardima evropskim, rasajanje srpsko mora da ima to i to. Dakle, i kad sam ja to rekao u jednom krugu, meni su rekli da li si ti normalno, da li bi ti to stvarno uradio? Pa čekajte, a kako da mi, znači ako mi sa vama se dogovaramo i ne možemo da se dogovorimo, znači naći ćemo drugi način kako ćemo to da uradimo, ali mi moramo doći, a mi znamo, naši ljudi koji žive na zapadu znaju te standarde, iskoristit će, znaju te institucije, iskoristit će te institucije. Sljedeći etap, naravno ja ovo ne govorim u smislu da ja sad nekoga tu plašim, ne, govorim o metodologiji koju možemo primijeniti. Svaki političar koji dođe u neku od ambasada, u neku od država, mi možemo da ga dočekamo na različite načine. Moj uticaj koji je, ne znam, u Rusiji ili u Ukrajini ili u Bjelorusiji ili neko drugi, može da bude isto jako bitan kako će da bude primljen, na koji će način da bude primljen i kako će to da bude servirano u medijima. Mene su recimo danas pozvali, evo ja sam, pošto sam ja stari prijatelj vašeg kanala, pozvali su me na NTV, na rusku televiziju, danas da gostujem u 12 sati, a već sam imao ovdje dogovoreno. A kao, eto, ekspert pred izbore, jer u nedelju su izbori, jel tako, i da pričamo o tim stvarima i o globalnom uticaju, pokušaju svrgavanja Putina, Rusije i tako dalje, i tako dalje. Ja sam otkazao zato što sam već dogovorio ovdje. Zašto? Zato što, da, ja volim to, da, ja volim, naravno, tamo te gleda 150-200 miliona, ali mi govorimo sada o interesu ove države, o interesu dijaspore. I ja sam namjenski došao da bi govorio baš o tome. Ali hoću da kažem, isto sam tako mogu da iskoristim potencijal pa da na toj televiziji kažem, mene su zvali, recimo, dođe posjeta, ne znam, predsjednika, premijera, ministra nekog, i mene pozivaju na državnu televiziju da kažu da ja prokomentarišem njihovu posjetu. Razumete? Tako isto naši mnogi ljudi u svijetu. Dakle, mi smo ti koji u stvari treba da budemo, i mi ćemo uvijek biti rodoljubi, uvijek ćemo služiti otadžbini i narodu, ali ne sistemu. To je kao kozaci. Kozaci su uvijek služili otadžbini. Oni su služili otadžbini, služili su vjeri, kao i mi. Ali nisu služili strankama. Tako da, jako je bitno da ćemo mi biti jedna solucija i opcija koja je apsolutno čista na ovom političkom sistemu Srbije i da ćemo naći načina kako će ovi ipak morati da ispuštuju to. Mi smo partneri i ove države i ove vlasti uvijek. Ono što mi zahtevamo od ove vlasti jeste da nam samo
ispuni barem ono što su oni izglasali. To je deklaracija koju je potpisao Koštunica 2006. godine, po kojom je srpsko rasejanje od najvećeg državnog značaja. To je 2009. godine zakon, 2012. Deklaracija kojom je i ova vlada i ona vlada prihvatila da je rasejanje od najvećeg strateškog interesa za Republiku Srbiju. Pa u čemu se ogleda taj strateški interes? U tome da nas blokiraju, u tome da nam ne dozvoljavaju, u tome da nas ne smatraju dijelom ovog naroda i da nam ne daju mogućnosti koje sve savremene zemlje imaju. Razumete? Naravno. A vi ste dali malo preodgovor. Oni to ne dozvoljavaju upravo kako će da utiču oni sada na nas. Na koji način? Znajući deo vaše biografije i ono što ste malo čas sami pomenuli, ne mogu a da ne iskoristim deo ove emisije da vas zamolim za jedan iskorak prema onome u čemu ste već dugi niz godina. Odlično poznajete situaciju na istoku, odlično poznajete situaciju u Rusiji i u Ukrajini. Često se namećete i kao dorastao politički analitičar, društveni analitičar, što u moru vrlo sumnjivih analitičara u današnje vreme zaista predstavlja pohvalu. Idemo prema izborima u Rusiji. Vaša procena, i ne samo to, vaša procena realnog stanja unutar ruskog društva pred kojim se problemi gomilaju i gomilaće se sve više i više. Vrlo se često suočavamo sa time da se na Rusiju još uvek gleda kao na nedovoljno doraslu državnu strukturu u svetskim okvirima ili se pak uobražava njena moć u ovom trenutku, pa se pričaju bajkovite priče. Kakva je sredina? Kako vi gledate na tu situaciju? Da, ja sam ipak od svoje 20. godine tamo odrastao i znate, to je period 90-ih. A što znači, kad kažete u Rusiji 90-ih, odmah se asocira na mafiju, banditizam, ubistva, politički. Znači, gdje nikakva prava nisu postojala, samo prava jače. I državno posrnuće potpuno. A da, apsolutno. To je sada u Ukrajini. Znate, sve što se dogodilo u Siriji, to je samo jedan odražaj onoga što se dogodilo u Ukrajini. Ukrajina je uvek bila veliki instrument koji je uvek uticao na pozicije Rusije i unutrašnje i spoljne. Ukrajina je država koja je uvek bila nama prijateljska država. Imate naravno deo zapadne Ukrajine koji su, to su ti takozvani unijati i tako dalje, i tu su postojali uvek, oni su uvek nisu voljeli Rusiju, nisu voljeli Sovjetski savez, nije bitno, ali oni su ratovali protiv oslobodilačke sovjetske armije i tako dalje i tako dalje. Međutim, šta se dogodilo? Zapad je napravio procjenu da je Ukrajina upravo to mjesto gdje se može najveći udarac naneti Rusiji. Prvo, to je velika jedna država, drugo, to je pravoslavna država kojih 80% su pravoslavci. Međutim, oni su uradili ono što se sada dešava u Crnoj Gori, ja to zovem u Crnoj Gori banderizacija ili ukrajinizacija. Znači, oni su razdvojili crkvu, napravili su paralelnu crkvu koja nije priznata, počeli su da otimaju ove crkve koje su priznate crkve pravoslavne, tradicionalne i tako dalje, počeli da brane jezik, kulturu, počeli su da menjaju istoriju. Odjedanputa su, to je kao kad bi kod nas sada ustaše postale nacionalni heroji. Dakle, kao da smo mi ljudi bez svijesti, bez duše, bez srca i tako dalje, da prihvatimo te vrijednosti. Ako vi to ne prihvatite, vi ćete biti kažnjeni. E sad, da ne ulazimo u dubinu toga jer nam treba cijela jedna emisija, šta se dešavalo u Ukrajini, pošto sam bio neposredni učesnik svega. I čak imali neprijatnosti, koliko mi je poznato, gospodine Stanojević. Da, to je za oni koji ne znaju, ali mnogi već to znaju da sam ja bio objavljen kao agent Kremlja, da su došli da me likvidiraju, to je bila cijela jedna operacija, da moja država, iako sam u statusu predsjednika Skupštine bio, nije uspjela, posebno govorim često i ambasador koji je bio tamo, a tamo je ambasador bio Bulatović, koji je bio inače bivši šef BIA i tako dalje. Mislim, ja poslije toga kad sam se obratio, kad su svi mediji počeli da objavljuju, da žele da me likvidiraju, znači ti nemaš nikakvu pomoć i zaštitu od države. I onda ja kažem, pa čekajte, koja je to poruka Srbima u svijetu? Znači, može da vas uništava, nisu mene kao kriminalca, kao neko ko nije plaćao porez, ne, nego kao političkog. Zašto? Zato što sam ja u svoje vreme imao jake, naravno, političke pozicije u Ukrajini. Ja sam uspeo da izlobiram u vreme Jušenke, uspeo sam da izlobiram da ne priznaju Kosovo. Jer je to bio poklon, odnosno Jušenko htio da prilikom posjete Busha kaže da evo mi smo priznali Kosovo, i onda je partija Janukovića sa kojom sam ja sarađivao, imali su tu informaciju i kažu slušaj, ovi spremaju to i to. Pa šta da uradim, mislim šta ja mogu kao pojedinac? Ajde, kaže, napravi deklaraciju.
Kakvu deklaraciju, sad treba to znati napraviti, nisam ja istoričar. Međutim, ajde malo ovdje ljudi, malo tamo i mi napravimo tu deklaraciju, ali osnovni smisao deklaracije je da mi kao država Ukrajine ne priznajemo secesiju Republike Srbije, mi osuđujemo albanske ove političare i zapadne i tako da. I ja tu deklaraciju napišem, mene pozvao u skupštinu, ja dođem u skupštinu, pročitam tu deklaraciju, onako malo pogubljen, iako sam dugo u politici, ali ipak je to velika država, 50 milijuna stanovnika. Ja pročitam tu delegaciju, samo su 2 poslanika bili uzdržani. Iako su tamo i komunisti, i desni, i levi, i tako dalje, ali ja sam vodio pregovore. Naravno da je tu najveću podršku mi dao, to je bio Oleg Carjov, koji je bio kasniji kandidat za predsjednika Ukrajine, i Januković, i ta kompletna struktura, jer su to stvarno naši bili prijatelji. I oni su pomogli da mi to izguramo i tada sam ja bio lociran kao neko ko je velika opasnost, neko ko je lobista, od strane Šiptara naravno i od strane zapadnih službi. I onda, jer su mene zvali su me službe njihove na razgovore. Ja pitam šta je problem? Pa kaže, dobili smo toliko, kaže, toliko da muke praviš i tako dalje. Ja kažem, jesam ja nekoga naterao? Hoće da kažem, i onda ja sam imao, recimo oni su imali neke, kad je dugo dolazio neko, recimo, dolazio generalni sekretar NATO na jednoj od konferencija i pošto ja nisam mogao da nastupam, nisam novinar, a onda sam ja podijelio informacije na 7-8 novinara koji su ti informacijama bombardovali ga, da je on napustio grad i onda izjavio novinama kao Ukrajinci još mnogo moraju da uče o NATO i oni nemaju pojma njemu. Recimo jedan. I onda mnogo je bilo tako nekih akcija koje su bile, naravno dovodio sam odavde naše političke delegacije, od tuda ovamo i tako dalje. I bio sam lociran kao neko ko deluje protiv interesa onoga koji je interes Zapada. I bio sam lociran i zato su mene u stvari objavili. Ja sam faktički bio objavljen za ono što sam radio za srpsku stvar, naravno to je odgovaralo i Rusiji i Ukrajini, kao i Srbiji. I onda sam ja morao da bežim, onda me ova država nije htjela da spasi, spasila me ruska država, evakuisali mene porodicu i tako dalje, da ne ulazim u detalje. Što se tiče aktuelne ruske situacije? Da se vratimo tome. Znači, situacija je sljedeća. Posle toga kad su oni počeli da uvode sankcije, naravno da su Rusi, ja znam sistem njihovog poslovanja, tako oni su leni u smislu lakše im da uvezu produkcije nego da je proizvedu. I onda je taj sistem i brže pare, lakše i tako dalje. I onda posle uvođenja sankcija oni su napravili jedan boom, ja mislim da su zavisi u kojoj sferi, recimo ogromno 400-500% uveličali kapacitete, znači počeli su da proizvode, jeste da je sada teško, jeste da su to sankcije koje su udarile, osjetio je to narod, pale su cene i tako dalje, međutim u nekoj daljoj perspektivi oni su počeli da proizvode sve ono što su uvozili. I taj zapad će izgubiti 90% tržišta na ruskom tržištu, jer neće moći da realizuju, jer oni to već sve proizvode. To je jedna stvar, kažemo korisne stvari. A o negativnoj stvari govorim sljedeće. Oni su uveli sankcije protiv ljudi koji su, kako da kažem, oko vlasti, oko Putina, ljudi koji su oligarsi, koji jesu stekli svoj kapital kako su stekli i onda su oni pokušali preko njih da im zablokiraju sredstva, aktive i tako dalje, da bi oni kao pritiskali Putina da on poklekne pred njima. Da on preda Krim, da on preda Ukrajinu, da on preda Siriju, da preda svoje pozicije i da kaže ćuti kao što je ćutao Jelcin, da ga napiju malo vodkom i koji je prodao Kosovo, da tako proda i sve ono što ima oko Rusije. Međutim, ozbiljan je to igrač, ozbiljan je to predsjednik, kao i službe koje ga prate, jer on ima ogromnu stvarnu podršku i on je neko koga ne možete da kupite. Ja znam da je recimo, da su bili pokušaji, to su milijarde bilo u pitanju, ali ne možete da kupite čovjeka koji smatra da je to njegova država, on je kao car. Jer kako ćete kupiti cara? Mislim, to je njegovo sve. Sad ja to malo onako u šali, ali hoću da kažem da je veliki njegov uticaj i da oni sada ulažu milijarde dolara u sve moguće opozicione i projekte nevladinog sektora koje bi radili, čak su do mene dolazili, znaš, bilo bi lepo kad bi to malo, znaš, mi možemo da obezbedimo finansiranje, da se napravi neka konferencija, da se malo kritički pogleda na dešavanje unutar države i tako dalje. To su njihove metode kojima su srušili u stvari Srbiju i sada je ruše. Međutim, šta se dešava? Hoću da vam kažem nekoliko ekskluzivnih stvari. Sa ovaj period, u stvari, što se pojavilo ovo naoružanje? To uopšte nije bajka. U stvari je, ja to sad mogu da pričam, jer znam iz najužih krugova, da je bio smišljen sistem. Kako bi se ogromna sredstva ulagala u vojnu infrastrukturu, a da ono ne bude ispraćeno od strane međunarodnih, onih globalnih pratilaca i onih koji utiču, odnosno mimo Nacionalne banke Rusije.
veliki deo sredstava je različitim putima bio iznet iz države. Svi su mislili da je to korupcija. Naravno, korupcija postoji, naravno postoji birokratija, to je nesporno. Međutim, bio je jedan državni osmišljen projekat kojim je iznet ogromna sredstva. Ta sredstva su poslije povraćena različitim putevima i ta sredstva su ulagana direktno u vojnu infrastrukturu i nisu prolazila su mimo nacionalne banke, mimo onih instituta koje su mogli da prate. I kad su Amerikanci gledali koji su to projekti, šta se finansira, šta se razvija, oni su vidjeli samo nastavak jada i bede koji je bio u Jelcinom ovom periodu i onda oni kupuju Mistrali od Francuza, ne znam, helikoptere od ovih, u stvari sve je bila igra i maska. I oni su to zamaskirali, u stvari su uložene stotine milijardi dolara direktno u vojnu infrastrukturu, u naučnike, u taj potencijal koji Rusi imaju naučni. Oni su im dali stanove, obezbedili im plate fantastične po 10, po 20.000 dolara i tako dalje. Znači, ne može Zapad da ih zainteresuje ničim. Plus sve ono što im je država uz to dala i oni su napravili stvarno jedan ogroman preokret. Oni su naravno napravili akcenat na sisteme koji su, ne na količinu tenkova, jer to je više primitivizam, nego na sisteme. Vidjeli ste šta je on pokazao. Ja sam čuo za te sisteme pre možda godinu dana, ali uvek imate sumnju. Onda kad razgovarate sa ljudima koji stvarno znaju materiju, onda shvatite da u stvari ni ovo nije sve ono što oni imaju. Da. Dakle, oni su napravili jedan sistem kako su sakrili u stvari ulaganje sredstava u vojnu infrastrukturu, podigli vojnu infrastrukturu i sada pokazali na kom su oni nivou i sada je naravno Zapad shvatio da je tu priča završena. Ne postoji više ni jedan globalni igrač koji može da utiče i koji će donositi odluke za sve ljude u svijetu. Oni moraju sada da računaju na Rusiju i Rusija je neko ko je sasvim preokrenuo geopolitičku situaciju i mislim da će tok sljedećih 10, 20, 30, 50 godina biti sasvim drugačiji. A mi treba kao Srbija da se nađemo u tome. Ne možete vi naći toliko zemalja koji, ja sam ulazio, što kažu, od običnog naroda sa kuhinje u Kremlju, gde te jednostavno vole zato što si Srbi. Gde ti jednostavno imaš otvorena vrata zato što si Srbi. Pa ja ne bih postigao to što jesam da nisam bio Srbi. Nisam ja to postigao što sam ja mnogo pametan, sposoban i tako dalje. Naravno, moraš imati neke kvalitete. Ali je meni najviše pomoglo to što sam ja Srbin. I hajde da kopiramo samo to, pa da ova Srbija iskoristi isto to kao što sam ja pojedinac iskoristio. Mislim da su oni svesni, zaokružujemo emisiju upravo sa time, da kako god da izgledaju srpski mediji, zvanična scena, deklarativni stavovi onog dela elite koji sebe promoviše kao elitističku grupu zapadnofilsku, da najveći deo javnosti u Srbiji gaji vrlo, vrlo veliku naklonost prema Rusima i ljubav prema ruskom narodu. Isto je i sa ove strane, samo postoji jedna velika ovde fama. Mnogi ruski političari, ne mnogi, nego pojedinci koji dolaze i predstavljaju se kao ruski političari, ne predstavljaju niti rusku politiku, niti rusku državu, već sopstvene projekte i interese. Naravno, teško je prepoznati. Ja često govorim i kod vas sam govorio o tim nekim stvarima. Onda, ljudi koji se bave ovde politikom, naši patriotski pokreti, oni su instalirani kroz te strukture koje u stvari najmanje predstavljaju ruski interes. To je tačno. I to malo ko zna od onih ljudi koji ih dobro poznaju. Imate fondove, imate neke organizacije njihove koje finansiraju centre iz Londona, centre i tako dalje. I sad šta se dešava? Oni serviraju, Rusi će ovo, Rusi će ovo. Svesno se pravi dezinformacija da bi narod, sad će Rusi za nas da ratuju, sad će ovo, stavljeni pravi dezinformaciju. Potpuno. To rade i mediji vrlo svesno. Tako je. Onda se manipuliše sa tim pokretom. Kažu, ne, naš cilj je ovaj, u stvari nije taj cilj. Ja ovdje u Moskvi pričam i kažu, ma Bože, sačuva i tako dalje. I sad neko kaže, pa kako Putin to ne može da reši? Pa ne može zato što postoje ljudi koji su došli i oni su predstavili Srbiju kao svoj lični projekat. I kažu, mi možemo to i to. I on kaže, ok, mene interesuje, ne znam, ne NATO, ne sankcije, ne secesija, to su 3 stvari. Ali on ima, osim tih, još 10 ili 15 ili 20 članova, koje ovi realizuju na svoj način. I onda mi imamo pogrešnu sliku kako Rusi to baš podržavaju ovu ili onu odluku, ovo ili ono rešenje. Pa čak imate i medije koje vode neki naši urednici koji vode te medije opet na svoj način. Znate, postoji jedna fama da Putin stvarno upravlja svime, ali svime što se tiče globalno, on ima mnogo vertikala vlasti. Mnogo vertikala koje vode ka njemu, liberalne, nacionalne, ovakve, onake i tako dalje. I onda oni u stvari manipulišu svim tim. On ne može da zna to sve. I to je najveći problem za nas.
Gospodine Stanojeviću, uz vas vreme kao i uvek brzo prolazi. Hvala vam na nadahnutim izlaganjima, na informacijama koje ste nam ponudili. Ostaje dogovor da nam budete na usluzi i da sve nove informacije koje možemo ponuditi u nastojanju da približimo širu javnost Srbije i dijasporu, gde god da se nalazi, da pokušamo da uradimo sve što može na tom nivou da se uradi, ako već nisu mediji otvoreni za to na ovakav način, da skrenemo pažnju ljudima od kakvog je značaja povezivanje dijaspore sa ljudima unutar Srbije. Jeste. Ja želim još jednom da iskoristim, da apelujem na naše ljude u svetu, da se slobodno jave. Imat ćemo mi skoro i sajt, znači pokret se zove Rodoljubi otadžbine dijaspore, skraćeno ROD. Da se jave, da ne bude posle, oni su to nešto napravili, mi nikad čuli nismo, nikad znali, ništa nismo. Ne, evo javno upućujem apel svima koji žele. Mogu da nađu, imam ja internet stranicu, imamo mailove, znači gdje ćete, imate mail srpska.org, majmunče@gmail.com, znači možete da se javite, da pošaljete poruku, da vas uključimo već sada, svi koji vrede u svetu, svi koji žele da se bore za srpske interese, koji su to dokazali, njima su otvorena vrata. Mi želimo da ih uključimo i mi želimo da stvarno dostignemo maksimalni konsenzus. Mi ćemo napraviti posle, jedan od projekata jeste i zaštita naših nacionalnih interesa u onim državama u kojima postojimo, uključivanju u političke sisteme, onda zaštita, odnosno borba protiv revizije političkog i istorijskih činjenica, Jasenovac, Gradiška, da ne nabrajam sada sve ono što su nama servirali. Znači, mi smo ti koji možemo tu da učinimo najviše. Ali kažem, znači, mi treba da se udružimo, treba što više ljudi da dođu i nemoj da me neko proziva posle zašto niste pozvali, vi ste napravili to nešto privatno. Ne. Pozivam također ljudi koji su, znači iz otadžbine Rodoljubi, koji su, se razočarali u različite. Ne možete se ovdje razočarati jer ovo je jedna duga priča, jedna duga istorijski gledana struktura koja će se boriti za te interese. Našim statutom je već određeno šta je to što ćemo mi da radimo. I još jedno kažem, apelujem na sve, javite se slobodno, svi ljudi iz svijeta, iz dijaspore, neka gledaju i ovu televiziju, mi imamo ovdje uvek otvorena vrata. Nadam se da će oni da transliraju i one sve naše potrebe. Želim da se naši ljudi uključe iz dijaspore, napravit ćemo neke video momente koje će oni da kažu šta se dešava, da vi to ovdje pokažete, da ljudi vide od svih tih ljudi u svijetu šta se dešava, koje su to u stvari priče i tako dalje. I želim još jednom da kažem da mi se viđamo skoro u Gračanici, tamo želimo da pošaljemo poruku našem narodu. Posle toga ćemo napraviti i ovdje jedan veliki skup i konferenciju i sabor srpske dijaspore i želimo tu da napravimo podršku svima onima koji predstavljaju realne interese naše države, odnosno našeg naroda. Puno vam hvala na današnjem gostovanju. Želimo vam svako dobro. Zahvaljujem se ja vam.